Clear to te in zavain si bai vekule. Tunchum video a chuanin digital ID hmanga khovel thunun antum dan chungchang le ruam manna kalmek the freedom reporter Aaron Day le Robkian Sten an soina hi kan lo le donani. Aaron Day hianin central banking digital currency te le digital ID yanin zom dan dur te hi alo soina sa chin emema. Tin Daylight Freedom Foundation na an CEO ani boka. Tunchum video a hi chuanin digital ID hi enge ania khovelin angin nge a kalpui US a engin nge an kalpui ti te aron soina hi kan let donani. Video masa a po khanin he digital ID chungchang kan lo soifa wa India rama po man ani thote other hi digital ID ani thote kan lo soya michen kha chuanin other card te chu tunge ini nangma kha nangma nge ini ti proof na alom nangma kha midang an nilawa identity theft omlo nu tura siamani alom ti ten in lo commenta USA apo hianin hetiang ID hi kalpui aloni a chu voin nia an lo man chaudan te le India ramina kalpui dan te ne he eng ange ani ti kha in lo buk thiama a in zom na tle in anna anem ti te kha comment lama in ngai thak zo hianin in lo soi ve don ania ti chuan Aaron Day chuan digital ID chu hetiang hian asoya digital ID chu sokarin mi puite a en thak na tura asia mania he ID hi an data shang te ne na linka enge anni information shang mu khom nan thlunzom na atana mantur ani boka Sumi omzia chu mi zong ka azavaya en thak thei kan ni don ti na ni e ti in asoya tina soizel na chuanin he digital ID hi I bank account te I finance te na thlunzom ani huna chuanin engthil nge I le engangin nge poisa I man ti te an chui thei veka an mu thei veka nga tin ani lo po in I thil ti lai mek te kha ti theilo turin ulsam takin anon dang chat thei to don se ani heng thil zung hi chu ama achang dei to an lo tum ania voinia hian chu an thil tum chu mi ten kan man theina turin ruam man na hi anon kal chhopui ta zelani ti in asoi ti chuan ni som ko chung liam ta leka khanin ram som pasari chuanin he digital ID hi law dana khanin parliament ta khanin am pass hlom mani hemi chungchang hi kalau soi photo china heng ram som pasari te hianin andana ampas ani mai lawa makti deu kanei zo ka chungchu ampas ni tele a hun bi a tha borvel te ka ain angvek mai le a chongkam an man te kha ain angvek maya su mai ba ka kha digital ID technology rontum tu anwa man na te kha anin angvek mai hi amak ka tile zwalani heng company sales group te ID me te Accenture te heng ho hi an man te an nia ti chuan heng company shang nei tu te chu BlackRock te hi an ni America rama chuanin Trump pan rorel na phong aron chat hen mi tam tak chuanin ne na kan sangta e globalization kha kan ne e ti in an soya an lom em maya Alex Jones pe kha chuanin corruption kan do dala kan ne ta e ti ten ron soya amai ro chu heng thil an soi zong te hi thudik hliana mai ani hian ka sia ani achan chu America cha poni lawin Europe khomwal puya ramsom pasari zetten na inlung rual tak mai le man mo tak rual khai tak maya he dan am pas hi amak mai ba ka ngai tua ti tam tu tur ani ka ti bokani tinabik te United States a hen he thi karin ai hian angkal chak puya United States of America chuanin ID kan nei dei to achu real ID kan ti a he kan ID nei sa hi an han digitalize ha chu state som pakhata manchanin alo omta a ti chuan he kumsan hi somni panga kumto mange hianin state dang somnia kan real ID kan nei sa kha digitalize turin ma an la chhaule vek do nani ama chuanin heng digital ID te he tiang imi ma anon kal chak pui hi
coloring lawa chumi ai chuanin central bank digital currency CBDC tele thil hrang an thlun zom dan tur te kalo ziring kalo chik na sa zoka chuta chuanin heng tangka zong te hi an digitalize sa digital currency anga akal chuanin rangka chakte silver te hi leikhom taila chutiang ang chuanin ma lo la taila ram te lo nei la tia kalo in zira kalo in en lai khanin ka be se lo de mayin karin ayat sakin heng digital ID hi aron kal chhauta a tin tun hnai loka po UK a kan en swanin am Prime Minister Keir Starmer a swanin digital ID chu aram mi te na an nei vek tur thu le sangni somni pakoma a mi zong nei tir tum tho te asoina phei swanin tu po he digital ID nei lo chuan eng na po an thok thei lawang ati ani Uber driver ini emo corporate company lian tak taka ilo thok ani emo sarkar na thok ini ani po im digital ID inei lo chuan in na I thok thei to don lo ti na ani hemi thu asoi zo nu che a hianin UK mipui million pani point pariat aya tamma te chuanin ni reilo te chungin andu lo thu signature digital campaign mangin antia anla a ti chuan parliament chuanin chutiang zong chu mu chung si chuanin anron nol veka chuan Prime Minister Keir Starmer chuanin ama aya khawzokin thu aron soile ta ani kha heti zawza indu lo maula kan kalpui don thawa kan parliament chuanin chutiang khatiang chuan ma kan la chho don ani ti in aram mi puiten du lo ma sela aron ti lui ta thawani kha khata changche akhanin mi ten digital ID chungchang hi an ngai venatin chanchin bu ate thuthar sang kha aron chwa pha ta a chuta che chuanin ram som pasari na an loa an lo pass to si chungchang te ka han ngai to let le khanin mitam tak hi chuanin kan lo ngai to lo hle mai ti ka mu chhuak ta a chumi ai chuanin thil dang anun da lang na sel tuka heng digital ID hi ram som pasari ten da na an lo mang dai to ani ti shelo khanin kan lo om kwalani ti kha ka muwa ka har pha ta zok maya chumi omja chu heng ram som pasari achang hianin billion pathum chuang lai mai mi pui anuma chung ho chuan digital ID roll out ta chu an lo nei ti na ani chu tin heng ram som pasari te hianin kum sang hni som hni paruga changa sang hni som hni pasari inkar chung hianin an ram mi puite zong hne na he digital ID hi pek vek an tuma chu an target ani ti po ka she thar ta zela ti chuan chik zo ka thil ka han ena ka han zir chian na ka mu chwa ta ka chu thakko liam ta chunga thil thleng zong han en khanin agenda 2030 atana ruwa manna anlo siam po hi sangni somni pariata chuanin peifela aom thei arin ombok ani tin eronde ya chuan asoi ani Robkian support chuanin heti hian asoya Texas a hianin real ID kan neya hi digital ID ani theina tura asul su tu mi puite min lo nei lok tirania he real ID chungchangi anon soi khanin puite hne na kan sha fya thiam theina tur khanin kumhni chungzen zon khamin lo pe a ti chuan real ID kan nei hnu loka khanin digital ID ani tur thole khami kal phung kha aron omti ka mu rwal khanin karin aile ka be se aya main he digital ID anon kal puyani ti kha ka mu theita ani hetiang ma hrangah anon kal pui hi ka be se phalo shim ti na soibok Tiswanin European Arena bula hianin he digital ID hi ron mangdon ta sela UK ami puiten an dulo na an lantir ang hianin dulo na kan lantir ve iringem America rama hian atia Eron na chuanin atira real ID anon kalpui khanin tu man kan do dal to lova chuwang chuanin state som pakhata chuanin digital ID anga man nani to atin kalau soita kan khanin tun kum chung hianin adang state somnia kan real ID nei chaka digital ID ya thagle anon tum to a chuwan chuani a main kan do dal to lova tuna do dal le thut khan kong ro asut arin om lawani ti na changa tin erona hiana soizel na chuanin he real ID ron chwa tur hi mi puitam tak hianin chan ti ya an lo du em mai box ya amai ro chu history hunkal to kan en chuanin thil magde umai le nui za thak de umai imphum ru a oma he real ID aron chwa chan chu 9/11 achanga ron ir chhuak dai kha ani a
ani na taka phei chuan atira khanin he plan hi military tsunami 8b la khanin anlo phum ru reng to zoka chuwang chuanin a shan pa khanin vote kha anlo lamia lawani ti chuan chu kum sang ni panga khan lo thlenga sarkarin fing vervek takin ma alo lakna alo ni reng sia heng thila khanin state te khain ngai dan te le an du dan kha an va thomia lawa ti chuan state somnga khanin an hmangta ani atira kha chuanin dodal na oma ke pon ka shia chanchu ka omna New Hampshire khanin mipui te khan kan du lawa kha real ID lo chhuwa ka kha kan lo dodala mi te khanin kan ti phunglenga pohang kan soin sa ni chuan kan state level a po khanin kha real ID ron tlan na kha kan lo dodal boka tin chu mai ba ka Montana le Missouri state a po khanin an du lo na an dodal na khan na satak mai khan an tilang boka ti chuan kha real ID kha mi ten an ne hun tura last day chu mi chuan ni etia an soi kha dodal na oma wang khanin an nor hla zela sangni pariada changin sangni som pakhata sangni som pakhata changin sangni som pathuma chumi chang chuan sangni som hnia khaina an nor hla ta zel mai ni chu dodal na chu engin nge ron ti hlum covid khan ani ado dal tu apiang te kha covid khanin a ron hne zel maya ti chuanin kha state big a khanin federal changin funds an du boxia covid lai khanin summa mo na alo sang boxia khata khanin an do dal na kha hlipin federal hawa chang khanin poisa kha an thlang ta jok bokani chuwan chwa hi technocratic control katia achan chu hengthil zongzong hi mi puiten an du wang le tha an ti wanga lo thlenga ni lawa elite te scientist te engineer te mi ho sa tak tak te na an sum an thona awanga mi puite an thu hnuaya an da an run chung tlak na kha ani wanga ni he wang hi lom CBDC te digital ID te chu hetiang vek hi ani achung achanga mi ho sa te na an du anga mi puite an thunun theina tura an run chung tlak na hi ani wanga nia chu technocratic control kan ti chu ni bok ti chuan heng thil an ron kalpui hianin mitam zo khianin kan lo do dal mi alo maya kan lo en liam mai maya tin an ni la chuanin illegal immigrants ho an tamani ti changchoi khanin an han soi zel maya tu te ma hianin kan do dal tlat lo maya ma dei chang to po khang kalo soi fauch na mi puite ti har katum china mai ro chu mi te kan har mo em maya do dal na chang kan shelo china ni chu wang chuan tunan he digital ID local heng tinge kan ti to pang han ti hi chu ti to phi a har sat to karinga chan chu atam zo khianin olsam taka kan lak wang ani han hoi kwal vela he digital ID hi tuin nge dodala du lo na kong zo puyemo tilang anomem khoya ma hian kan mulawani ti in asoibok ti chuan ropa chuanin Twitter ate hetiang thui kan han khela mitam tak chuanin dan lawa ram chunga ron lut te vena na tha alom an han dia mai ro chu digital ID ne kherlo hianin heng illegal immigrants ho hi an do dal theya an ven theyani digital ID kherlo hianin man ni sela achalo mo ti ten ka han soya tin news outlet shang chanchin thar thu thar shang hi kangai thlain ka chherni se em ka subscribe na sani ama ero chu eng news outlet ta ma hianin he digital ID kalpui ani tur thu te kalpui ani dan te an soilo em maya are hanare tlok maya tun nai te mitam zo kina an lak to hnuwa hianin aron lang ta chau mai zo kani sang ni som ni pakhat inkar changvel khanin mi puite hi tlem kan han har chawni hian alanga sumia wang po chuan heng digital ID kalpui ani dan te thil thleng te kha ama kan lo sha ngai lo le media te news te na anti lan ngai lo kha mitlem te he huna ron hara thil ron she thar te hian anun soi chhuaka chung te zara chuanin voinia hianin digital ID kalpui ani dan hi kan lo she thei chau mai ni hian ka shia a karin ain ma an lo lak chak dan le an lo kalpui chak dan ka han mu hianin makhi kati vong mai ani ti in asoyani tin erona hianin heti hian asoi boka heng thil zong lo thlengi ke po hianin makhi kati em maya chu wang tak chuanin mi te na an shia ta an hara thilom zia chin chang an sha theina tur hianin tran hi kala ka soi tam em maya ni tin mai hianin dar kar thum chuang hi podcast sa te ka soya tin ramshang changa engangin nge ma an lak chan ti te ka zira ti chuan
July ni som ni palia chang khanin Mexico ram chuanin aram mipui te hna khanin an idea la chuta an idea lakdan chu am biometric kha la telani an iris te scanner facial recognition te an fingerprints an kut tha te kha an la chung chu id siam na nan lak saka an man sakani sumai ba ka company zung te chuanin kha biometric id kha an man lo kha a phal sak lo ni an hmang nge tur ti na ani an hmang lo ni chuanin khang a chhor tu te emo kha a company kha khar sakin a omemo a chhor tu kha banin a om don ti na ani chumi omzia chu sarkari na khwale tuite a chui theina tura company shang thunei na apek na chu ni tin CBDC chungchang ka hanjir chian na atanga ka sha da po chu World Bank te IMF International Monetary Fund hian ram shang kha an du kha an vathlang mai don ani entirnan Nigeria hian engin nge CBDC te hi alo mana akal pui o ti ten an han enanga chumi omzia chu he thil man ahar sadeu niya anrin na turam kha an du an vathlang thei don ti na ani chumi omzia chu ram thanglai mek ram changkang nilo tak te a khanin puitam zogin internet an lamman lo na te khanin CBDC hi vanman tir don tai la engin nge akalang chumi ram thil man ahar sat na tura kan rin na hianin kan hlotlin thei chuanin ramdanga hian olsam takin ati thei don ani e ti in ram har sa tura an rin te kha an thlang ani heta hianin thukam bel lok du chu hei India rampo engwangin nge other roll out kha ani masak ramdang a engma kan shat ma kan India ram akan other ka ron ti masa UID kan ron tia engwangin nge kan ti chuan third world country kan nia ram nu fual kan nia kan ram chunga India ram chunga man na nia andu ang taka mipui na olsam taka anzom zung chuan ramdang ram changkang zok technology san na zoka ka chuanin man a har sa don lo ti an sia he Nigeria ram te an thlanga khang third world country rama ne taka am lak tir thei chuanin olsam takin khovel mundanga chuan ti thei don ni te an sia da wangkanin India ram po thlanzinga kan tel ve ani kha heng thil akal theina tura anor tu amala tu te chu World Bank te le IMF te hi amni bogani chu CBDC te ne na inthun som vek chu ani chuang kan soitak Mexico rama po biometric an lo lak tira India rama po biometric ID Aadhaar card te kan lo nei ta a khatiang nen khanin inzom na om thein in chevem ole ti chuan erona chuan ti hian a soizela Mexico ram chuanin he biometric roll out hi na kum quarter masalama chuanin kumtir lama chuanin ifelveka zofel man antum ani atia tin ropa chuanin he thil mak tak ani na chanle pakhat chu heng ram third world country anga tele technology chataka man ani thelona rama hetianga olsam taka ti antum chuanin ke kumsom ni pasari chuang technology lama background lo nei to information technology a na kalo thoto na changa ka mu a chuanin hetiang ti thei tur chuanin kumsom somni chungkhanin arukin mana satakin anlo la to don ti asiata mi pui mi mirina an siat lo hianin he technology hi man thei tur hianin anlo duangin anlo pe fel sa ve kani ti hi asia thiam thei hle ani tin chu mai baga digital ID hi enti khuna emoni chuana ron chwa chu kan ring nge ya ama ero chu kumsang ni som ni panga a hianin aron kalanga heti vulvut hianin aron thleng don ti hi chu rin ngai na hi kalo nei lo reng ani atibok ti chuan eron an chuanin he hun lo thleng tur digital currency te digital ID te an thlunzom vek na hun tur te surveillance te enthla kan ni hun tur hi hun rei ani to arinom lova chuwan chuan thu thwanga o UK chuan chu thlenga lom Mexico a chuan chumi khami chu thenglom tia lo top hi a hun to lawani a chan chu khovel han en hianin USA a akal danang zel hian khovel hi akal chu ani maya chuwan chuan USA a hetia chaktaka an kalpui chuanin khovel ramdanga hian akal chak ve zel donani di hi asiata tin Mexico in biometric ID hmanga khwale tuite a chin cha hi a hlo zia hi shethiam lo po kan nge yang amai ro chu he thil hlo tak pai ania mi pui mi mir am biometric data te an information zong te kha
QR scan thei mai khani na om to dona chumi wang chuan ol sam taka chui ani thei don mai ba ka am bank te le until nei zon finance te thlunzom ani awang khan ol sam takin sarkar poyan soita sela an account te kha engti khunai moni chuanin freeze man theilo khopa da theina din huna an din wangani tin amimir mipui te hianin he thil hi an hanla khianin an mani du thu ngeya la kha an ni ta ol sam deuh hianin thu kha an zom chu an ni mai si a chuwan chu an omna hmun te an location te an social media te heng zong zong ten han thlunzom ani chuanin thu nei tu te chuan tu te mai po kha second railo te chung khanin an omna hmun an che chuak thei vek don ti na ani chu tin European swanin he inen thak na hi atakani zia lan sian mai pakhat chu mania paradise rose kha akanga reilo te chung han atikang tu kha anman ngalani anman thei dam po a cell phone location chingin ni a fit som thuma hla a chuti lai chuan alo oma chumi om za chu kan cell phone te hi min chui thei na tur manro chatak an ni ti na ani chu ti na lo soi ve bok tina soizel na arop chuanin telecom ma hianin ka thok ve do china cyber security lama ka om china tuna chuanin 5G te kan mang to a cyber security engineer ho te kha chuanin kan system kha hack thei ani lo ani e tin nasatakin kan thok china chumi tan chuanin pen test te configuration management te kan ti china ni khang ke experience achanga ka thil mu chwa chu 5G hi mi te min thununna tura control grid ani ti hi ani Substack article a po chuanin 5G hi mi puite min thununna tura manro poimo te zinga mi ani tur thuan lo ziaka so signal mang chuanin motora kan data man te tin kan phone te kan kalna kha zungsung te kha ulsam takin an ron chui chuak thei china ni tin thil pakhat 5GB ka hianin a oma chu network slicing anti adin technology dang changkop te nen hianin man ani hianin nangma big mimal big kha olsam takin chui chwa thei ti na ani achan chu ifona internet te han man khanin pathway big kong big zo big kha avaneya chu chuan engthil nge i khoi khang zungsung kha olsam tak khanin awa chui chhuak zungsung theya ti chuan kha thil kha ifona khana lo om ta iphone kha anon check the chu i motor te a khanin in link zela olsam tak mai hianin ni omna hmun I thil ti chin kha mu theile sha theina lo om ta ni ti chuan chu CBDC bank te ne I finance ne ni han thlunzom le ta a chu mai ba ka I digital ID te ne I han thlunzom le phei chuanin olsam taka mu thei an thu hnuaya anda an control thei kha I lo ni ta ti na ani ti in a soibok ti chuan Aaron na chuanin 5G chungchang I han soina khanin soibel du kaneya chu ramshang shang enge moza thi thlan chwa bik an ne nga chuta chuanin 5G hi engang che in nge a thoa engang in nge a man tlak ti an test don ani chu tu na hianin digital ID program luktak maya an kalpuina chu Thailand hi ani a Thailand chuanin SIM card ti nun nan SIM card mang tu te zong in biometric verification anti angai thu kha asoya mi omzia chu live detection ani to don ani I thu sei zong te mi ibyak zong te in ti tina zong kha ngai thak ani satlia don lova tuin nge he SIM card thi mang thei tuin nge phone hi nei thei ti kha thunun theina turin chu an mang ani chumi omzia chu digital ID nei lo chuanin phone nei thei lovanga internet om lovanga ni tina ithil lo ti chin kha iti thei to don lo ti na ni it's one biometric registration so ti ngai alo ni ta a phone number lo nung to chin ma se digital ID nei lawa biometric verification ti thei lo ho te chu ti thi an lo ni ta a burner phones te kha an mang to lawa digital ID nei lo te nen swanin imbia kha a har chal to don ti na ni a har mai poni lovin imbia kha a thei to lo ti na ani chu hei mi te hian chia se uluk takin ngai thla se ka du chu digital ID inei lo chuanin I bank account kha I khoi che thei to don lawa I sum le pai te I chan don ti na ani abik takin hei tu na hianin Thailand a hian an mang chau me ka ni Thailand a chau anti mai lom ti in thamwang takin lo om pon ni the a mai ro chu I om na a I ram chunga mang ta sal engtin nge I om ve ta kang
tuna America rama po he digital ID hi kalpui ani chhole meka mitam tak chuan in Trump hun line heng thil zong song hi alo thlenga golden age ani hi andia an fakani amai ro chu ke chuan faktur ka shelo tin Elon Musk ka mitam takin an han faka Elon Musk se hian in poisa man tlema du thu angten an ziak amer chu kha ka atumani lo Elon Musk hi technocrat ani a apu po kha technocrat party a an head ani bok Marsa po khan techno party dina du thu te kha mipui wantlang ma te khan asoyani he athil ti tum hi technology manga mipui te ol samna thlen atum animi alo sumi ai chuanin scientist te engineer te mipui ten an du thlanna manglo khopa an thu hnuaya an da control an tumna ani zoka chu Elon Musk hian to na akal pui meki ani bok chuwan chuan voinia golden age ha kanomalom tia America rama kan thamwa na hlimta kan omlai hianin mipuite min en thakna tori het la kho chung hianin kumko chunga anlo ti aina sakha anlo ti to zo kan hi ti hi kan shiat apoimo eme mani chuwan voinia heng digital idea non kalpuite kan do dal torani kan du lo torani kan du lo ani chuanin heng thil lo thleng song song ui a tha alom a ol samalom ti zongin kan om torani lo ase chu voinia mi puite hian anti chu ani tlat si ani thil a ol samalom mi in keima angin lem achang thei to don lo he id ka nei chuanin tu man keima angin lem an chang thei lawanga identity theft om don lo keima nge ka ni ti kha ron nem he ta lom ti te thil tia ol sam to don engkim mai hi kan kut pha om vek to don lom te kan tia kan lom ani ma se voinia hianin keima ni saltan na tur hi kan lom pui tur ni lo kan do dal jok tur ani chuan voinia Elon Musk le a tho pui den an ro man na le thilang kan pui zong te hi kan loma kut beng dur kan en hun ani to lo a chan chu heng ho hianin technocracy din an tuma tin an kal pui a chuanin mishing le khol hi thlun zom an tum tlatani chuwan chuan tin nge kan lo do dalanga kan du lo na kan lan ti rang sumi lan tir tur chuanin thil an ron ti te anon kalpuya piang te hi a thalom a ol sampha lutuk chumi khami chu a thalutuk kan lo ti chin kan lo pom duak te kan ti to lo angai zo kani ma semi te hi chuanin engkim mai hi a thalom ti han am pom duak mai hian ka mu si ani ti chuan tu na hi chuanin thil chi thum han thlur bing bik na kaneya pakhat na chuanin mi pui te hi technocracy chungchang shatir hi kadua he technocracy chungchang hi mi pui te hian an shilo em a an sha thi achul tak setani achan chu atam zo hi chuan hei hi chu kan ma son na turatan te thil a ol sam na turatan te a hanon gal pui ani ti in an lo se an lo pom duak maya enge ani chia ti hi an sha thi apoimo tak setani chumi an sha chuanin enge dodal tur ti an mu fia thiam thei dona adot le acha autonomy reboot ka ti a chumi omja chumi te hianin zalen na kan neya du thlan theina turin zalen na kan neya chu kan zalen na chu kan man hi a hun to tak setani social media te entertainment te sports te news shang social media hianin min thununin min hnen se ema khanin thil kan thlir dan te thil kan do dal tur te le keima nia thin urna lawom tur te ka apmet mi ta chuwan chuan thil engkim mai ka pomzam thei tur khanin min siam na sa to lutuka sumi nuam kan lo ti na te le kan lo om mai na atanga kan har chwa kan thil ti theina kan zalen na kan walak let le hi kan ti mak mo ani tin apathum na chuanin he system ina thil alo kalpui dan ang chin mang lawa kha system po na mi te kan nun theina tura thil kan lo in thlen ton dan tur te entirna man lai chuanin barter system anti an manga kor lo mamo ta ila ka chen khang kor lo nei ta sela thai e tu lo nei si lo sa khatia ka thai e tur nei sa le a kor ka va thleng khatiang in thleng ton na tele system tu na kal phung ina akal pet dan ni lawa mi puite kan nun kho chwa thene tura kal dan kan zira thoho dan kan zir apoimo tak zetani ti in eron hian asoyani ole khati zong kha ton chuma eron day le rob kiets tena ain kom na kanon le chwa theite chuania tin adot le ami hi inner peace tv ina digital id chungchang an soina ani a kan video tlang kom nan hianin karon mangdon ani mitam tak chuanin sakol chin chhiana mark of the beast anti hi movie a horror movie kan en chinanga ron lang chuai tura hian an ring china
tuemoni miswal de umaika aron lang hlol mayanga ti chuan mipui te chu an kutai mo an chala emu khanin ta tu anga chinchia na ron nei tira ron thununna ron tilui tur khan an ring chinani ama ero chu khatiang kha aron thlen dan tur ani mia lo chumi ai ma chuanin zoi muang si fing tak si thil chani thei omang tak mai hian aron lang do nani Bible chuanin arun landan tur hi chiang tak mai hian min shila thuthlung hlui kan en chuanin Daniela bungsari changsom hni panga khai lo chiarila tin chungnung bera kalin thu asoyanga chungnung bera mithiang hlim te ati chawang hun te le dan chu ti danglam atumanga khatilai khan han chol de te ang hun te le dan ti danglam atum thu a in zia kani chumi om zia chu ti luina mangin arun kal masadon reng lova kalphung system te policy te dan te culture te kha aron mangchang kai do nani chungzong zong te chu rang thu da ron mang lovin zoi muang si in mi pui ten zoi ya an lo pum theinan khanin muang changin arun kal pui do nani ti chuan mi pui te chuanin athu hnuaya ada a thununna ni ti kha shemia lovin an lo pum duak to mai do nani kan tun lai khovel hi han ente dan chang an thlaka moral te an thlaka nun phung pa ngai zong te kha an thlaka man laya diklau chalo kan ti chin kha voinia chwa moi taka ron soin thil changkai angin aron langa man laya thil cha niya kan lo soile kan lo man chin te kha voinia chuanin thil moi lo le changkai to lo thil chalo ni in alang chauta a hei tak hi ni mi te min salbe na min thununna ronin channa chu mi te kha norbe kan ni lova kamban te kan ke te kha thir tiangin thlunglo ma sela zoin he sala hianin kan lut si ani chu engtin nge thlen thei kan ti chuan thil lo thlenga piang an soimam na te cha min ti tir ang te kha kan lo zom ve zel na chang hian ani kan tun lai khoveli han ente ka soi swala ni chuanin min lo ti dik ula poisa fai kan lo man chin te chu about chhoh meka digital currency poisat ataka kenglawa online na thil leinan kan mangna sa to zoka digital id te chu ramshang shanga man chawin alo omta a face scanner te kan kutzia te chu chui thein alo oma kan maya changte kan fingerprint na changte in thil tam tak kan lo hongin poisa kan lo pe thei to a thil eng po lo thleng se heng zong hlok na tel tu chu sarkar hi ani anni chuanin nangma ni himna turani e intan achangka yang intana olsamang antia ma se ani na taka chuanin kha system kha kalphunga khanin kanin nga theina turin hengthil zong hi an lo ruwa mana atel lova kanom theilo na turin min lo man tir zo galoni heti ha han ngai to ate cash tangka fai ka nei lo iti chuanin cardini petheye lo mantia card ka nei hleinem iti chuanin I phone in I petheye lo mantilea phone om lo lom ti chuanin I facial scanner mayan han scanner chang khanin pek thein an siam lea chu ram chang kang zok mun shanga an mang chho to ani face scanner angkha ke activate ve lawa iti chuanin apoilo chip hi la mai ro chip hianin engkim alein ati vek thei to alom ti in anun zwar leang zoi hianin kan hmu lai nge mai hianin he bis system sakol kalphung hi man ani theina turin a system hi akal chhaume kani he mark he chin chiana kan lak theina tur chuanin har sat na arun siam chhuakanga achan chu ral mon na hnoya chuan he chin chiana hi la turin mi puite kha ne an hardon sia chuwang chuan mi ten he chin chiana an lang du theina tur chuanin buaina alo thlen angai don ani chumi omcha chu thil lian tham tak mai buaina aron omanga entirnan economy atluchia ti te cyber attack a om ti te indaw na mangte emo ran muan na lem manga an thil siam zong khovel deng roi theitur thilian tham tak an thlentir don ti na ni chumi an duanga thlentir zo hnu chuanin buaina an chok chhuak te a solution asiam thatna tur anun chop chhuak le donani chuta chuan heng zong hi kan siam that thei dan chuanin khovel pum pui hianin id pakhat kan man angai ni poisa pakhat kan man angai ani ti nan soyanga chung zong rol khai taka kal theina tur chuanin chin chiana pakhat
kan mamo don ani ti in an zwar liang chu ID chu kan nun kho chwa theina tura kan mamo chun ni in alang bokang heng aron thlen huna hi chuanin thil hlau omangin alang to don lova dam kho chwa na thil poimo takte zinga mi ni in alang to thung don ani ole tuna chuanin thuthlung thara thupuan bungsom pali changsom pahni ilo enila mithiang lim pathian thupek oitu tele I swa zui turinom te tan heta hian chela chul zia alang ti nein zia kani pathian hianin tlan cherau atilova mangang ula chi ai ra upo ati heklau ama ero chu chel turin minzir tirani engwangin mo achan chu he chin chhiana local tur hi technology chawani lawa thu oi na le rin omna a kentel don wangani chip emo symbol ringot ani lawa sumi aya chuanin he system he khovel kalphung hilali swa krista aya an thlan zia entirna turle tilang tu tur ani don wangani chuwang cha he chin chhiana kan lo lato ani chuanin kirle thei ani to don lo khang thil te thamte te niya kan ngai kam pai bo thei mai amo kan ti lam kha ani don lawa tua nge rin na kan nga tunge karina chuti fia kanom na hun ani don wangani ani le engtin nge he thil hi anon zorta kangle hei lo lar u hei hi chin chhiana ni hi tinaron zwar don mi alaw anon zor dan tur chu he thil hi a him ani he thil ine chuan thil ti a ol sam don ani he thil ine chuanin crime rate thil ti swal tu te po kha an taniam dona nun azale na nga ahim sot do dani chu mai ba ka identity theft nangma anga lemchang nangma ming anga ron omakha anom thei to don lawa nangma nge ini ti chiang tu tur kha he thil hi ani don ani sum faiken lo wanga boina aom to lawanga I wallet an ruk sakche wanga boina po aom to hek lawang healthcare chassotanga zinvei wana konga a ol sampha dona amai security kha acha sot dona ni ti in thil cha zong kha alun soi dona chumi chu anun doctor dona ni ti chuan engtin nge ni zelang mi de chuan chu tiang thil chalu tuk ron doctor an mu chuanin an du hle anga achin chhiana la tur po chuan anin tar na sa hle ang achan chu he chin chhiana hi saltan na angin alang tlat lo maya amma aya chazok amma aya andin mun aya sangzoka tura anin mu theina tura an soile an tarlan wang zo kani chumi ti fiatur chuanin technology manghian entirna lo peta ila man lai chuanin mi ten min chuya min en thakte an du lo china ama ero chu voinia chuanin technology hian ma asonin azwan hian azwang ani ringot maya man laya min chui lo tura mi kan du te min en thalo tura kan du te chu voinia chuan technology mason na awang hianin facial scanner te hello ti thei to a kan fingerprint din thil kan hong thei to a kan location te kha khoi hmuna po mila chui thein kan lo to ani apma kan du lo kha voinia chuan changkan na wangin poi kan ti lawa kan lo ti ta sup mai ani tun ma chuan mishing ti a hianin chip phum kan du lo ti in an lo soi china ama ero chu voinia chuan mishing te nan taksa chip te phumin kongka te an hunga bil te am peto ani thil a in thak thleng na sat zia hi I muthiamem muang changin zoite in fingver vek tak hianin khovel changkan na manghianin lemzo in kanom me kani dania la khan engtin nia lo soi kha dan te athak danglam tur thu kha alo soi ni kha thupuana chuan leile shal chungchang athunun tur thu kan hmu boka chungthil panni chuan atarlan chan mai chu khove pumpui hi mun khata minwan za tir antum ti hi nia chu voinia hianin athleng der to ani digital currency te digital ID te AI manga in enthak na te CCTV surveillance camera te tin biometric payments biometric kan kudzia te le kan fingerprint te kan iris mangte a ID ne ya chumi manga thil leite in chung zong akal khom theine tur chuan khovela ID zong te chu hlom khata global database sa da luin alom don ani heng zong hi voinian om don to lawin man mek ani a final step puitlin na tura atop kharna tur chu kan hmaloka hian a om to ani chumi lo thlen ma chuan nang le ke hian enge kan ti ta kangle he video hi ti hlau tur che asiam ani lawa ti har tur che a siam ani zo kani
heng thu the conspiracy mi te na thuleng wak an soi ani lawa chumi ai chuan shil lok na an lo soi voin nia kan hmu lai nge a lo thleng dik ani zawk top na hi a shan pa a ron thleng ve top mai ani lawa mana changa uluk taka an lo duananga lo thleng chho mek an ni zawk ani kum sange muzat liam ta khanla li swa chuan min lo shil lok to a tin thuthlung hlue changin daniel aten top na a thi lo thleng turan lo soya thuthlung thara an lo soi vele zela bible bukharna thupwana po chiang takin alo soi lang ani ti chuan keini chuan chung an thil hmu te chu ataka lo thleng lai kan hmu thung ani akal phung an duang mek chu voinia hian alang chho zut zuta khovel mi puite chuan in he system hi kan dua kan pom duak theina turin herrem mek kan ni bok ani chin chhia na chu aron tlan mek zela engtika nge alo thlenang ti a inzo cheni to lo achan chu voinia hian chu thil chu alo thleng mek ani chumi ai chuan hen thil zong lo thleng kara hianin ke impeyem engtin ge ma chon turin kaloin buat sai tia kanin zo hi ahun to zo kani khovel thil boy noi kara hianin chi aya lo in ti buaya lo in tat ok ve man kan ni lova chu mai ba ka mu thlu man kan ni to lo tin anyak tamlam lam tongpong po zui ngot po kha thil ti chi ani to lo chu ai chuanin film khur takin har film takin fing takin thil thleng vel ena het taka dina pathian ke bula chut ahun to takzetani achan chu khovel chuan e chin chha na hi la ro a ol samjok dayalom atianga ma se mi fing chuanin e chu tiang ni lawe heng thil lo thleng tur hi bible in min shilok vek to a pathian chuan a bible kal tlangin vo khan na min lo pe vek to alom ti in alo chang thei to don ani ole khati jong ha ton chuma video kanon le chwa thei te chuania clear to 10 in lo hlok pui ngei kam be se ya tin lalpan malsom cheu cheu ro se